uDubula Mbatha sevele wamtshena kwezikabhoqo umcineka owumhleli wempucuzeko embuza umbuzo omkhulu osubuzwa abantu abaningi enkundleni zokuxhumana bebuza ukuthi ke ungumlandeli kaKhuzani noma usengumhleli wempucuzeko njengoba ke siyabona ke ukuthi lapha ke ekhasini lakho lokwa Facebook ke uphusha uKhuzani ngendlela eyisimanga ke lapha ke ama-poster wenzile ke inqwaba ngalendlela exakile. Abantu abaningi bathi bekufuze kubeke ebephushe bonke abaculi uma ke efuna ukwenza lento njengoba ke siyazi ukuthi bakhiphile ofa labo, bakhiphile oSminofu ke, bakhiphile ke kanjalo ke lapha ke nonto encane ke lapha ke kodwa yena ulwa nje nomculi oyi1 uKhuzani Mfoka-Mpungose. Lento beyicomplainwa noma ishuwa ngabalandeli bomculo kaMaskandi ke abamazi njengomuntu ke ophethe umcimbi omkhulu awubiza yena ke ngeWorld Cup ke yoMaskandi ke lapha ke okumcimbi ke impucuzeko. Bathi njengobaba wesizwe kufanele ame part nendawo angami nengane eyodwa. uDubula Mbatha uvele wahlala ngqo kulolu daba liqonda ngqo wamtshena ke nazi ezakhe umcineka. Awuyizwele nanto udaba la kwisiqiniseko SA Media. Umcineka wemcineka kahle kahle kuMaskandi uyini umhlelo omcimbi noma umlandeli kaKhuzani noma uyinduna yabalandeli baKhuzani uyini wena kahle kahle emculweni manje? Hayi Mcineka Hluthu Mfoka Mcineka xolani Hluthu Mfoka Mcineka ungathi angisayi understand we Mfoka Mcineka ukuthi kahle kahle niyini nguMaskandi. uKhuzani uqashwephi wena waziqala, uKhuzani uyapi wena waziqala, uKhuzani wenzani wena waziqala, abantu abapromote ingoma kaKhuzani wena waziqala, yonke into ngoKhuzani wena waziqala. Uyini kahle kahle kanti kumgodi khona into osifihlela yona awusitshele wemncane kuyini lapha kumgodi ngoba phela thina wena Hluthu sikwazi thina ukuthi uyinakho umhlelo omcimbi kodwa njengamanje wanda usayena umhlelo omcimbi wena usuphenduke wayinto ethile lapha kumgodi ngazi noma umlandeli noma induna yabalandeli or uyini kahle kahle. Mcineka awuhambe wemncane kuye lapha kugay uncele nje ulwazi lapha gay ngokuthi mawusuka umhlelo omcimbi mawusuka umhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani, kumele uhloniphe kangakanani mawumhlelo omcimbi. Wena usa-actisa komhlelo omcimbi wena usu-acta njengenduna yabalandeli baKhuzani engabe umlandeli engabe uyinduna yabalandeli kwaKhuzani. Mcineka nje angikwazi uyini baningi abaculi abakhiphile uSminofu ofalabo bakhiphile baningi abaculi abakhiphile onto encane kodwa ngeke ubone ubaposta mhlawumpeni ukhuluma ngabo kusuke ekseni kuze kushona ilanga into yazi nje ekhanda lakho uKhuzani lisi uKhuzani dati wena wazi yonke into oqala ukuthi uKhuzani kwenzakalani ngayo yini Mcineka. Awuhambe lapha gay ubuze ukuthi mawumhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani Mcineka. Ungathi usuyaphaphalaza manje la kuMaskandi khona into ekuthiwa abalandeli balolo artist lelo kuzoba khona induna ezabalandeli national bese kuzoba khona induna enkulu, induna lenkulu okumele zonke induna lezi report zireport kule nduna le nduna le bese kuba yiyona exhumana neqhawe lelo group ethile. So manje wena uyini wena kahle kahle ngoba angisa understand ngathi khona into yiyo lapha. Awutshela buka into yiposter buka into yiposter lapha phezulu ibheke into yiposter kusuke ekseni kushona ilanga uwe nje safa uwehluthu uwe nje uKhuzani disi uKhuzani dati uKhuzani disi awu kahle Mcineka kahle bo kahle Mcineka kahle Mcineka kahle awu kahle Mcineka safa uwe safa uwe Mcineka kusuke ekseni kushona ilanga uKhuzani disi uKhuzani dati welele hey umhlelo omcimbi wemcineka awume kancane umhlelo omcimbi hamba gay uncele ulwazi ukuthi mawusuka umhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani because wonke ama-artist kumele kuhloniphe ngendlela efanele. Tshela mina nje uma ngathiwa ngampela wena kule mpucuzeko yakho le uyahamba uyocela unakho inkosi yoMaskandi King of Maskandi umthandeni ukuthi ebuye kwempucuzeko uzokuthemba kangakanani makwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uthatha iside ukuthi uphusha abanje ngoba siyazi ukuthi abantu bayalwa nje.
wena ubhizi ukhuzani lisi ukhuzani dati ukhuzani lisi mhla ka-30 kusuka nge-30 end of this month uyobe ukwenza lokho kumthandeni njengomhlelo womcimbi ke uyobe ukwenza lokho kumthandeni ngeke mcineka ngoba nakho ukwenza kwabanye abaculi wazo ukuthi wena i-artist nje ukhuzani that's why wakhweza ukhuzani phekwamakanda amanye ama-artist wena wathi umnikazi i-golden hour wathi ukhuzani is because of kuningi akwenzile emculweni kuningi umthandeni nako kuningi akwenzile emculweni i-Irene sayizwa ngobani ukuthi khona into ekuthiwa i-Irene yagcwala phama sayizwa ngobani leyo nto leyo sayizwa ngobani njengamanje ubani i-artist elisele lapha yakwanakho kwakhathi ubani i-artist elikhona lapha ngoba phela niyazi ukuthi umthandeni lo ongamfuni wena Mcineka uyena akacelela umgodi indaba esejo yokuthi bemnika Jonathan D khona lokho wakwenza njani umgodi wakushiphela ngithi waphuphisa so namhlanje wena Mcineka wazo ukuthi i-artist elikhulu nje ukhuzana emhlabeni siyakubuka Mcineka siyakubuka wehluthu wakwaShembe siyakubuka wendoda